Ubwonko ni igice cy'igitangaza cy'umubiri w'umuntu. Ni kimwe mu bice by'ingenzi byubatse imikorere y'umubiri wacu. Ariko se mu by'ukuri ni iki kiri mu bwonko gituma abantu bamwe bagaragara nk'abahanga kurusha abandi? Bamwe babita abantu badasanzwe, abandi babafata nk'impano. Hari abantu 10 bagaragaje ubuhanga budasanzwe kurusha abandi ku isi, ku buryo aribo bashyizwe kuri uru rutonde rw'abantu b'abanyabwenge hagendeye ku bipimo by'ubwenge intelligence quotient cyangwa se IQ. Bariho nk'uko tubikesha ibinyamakuru nka People na Wonders Lists. Iki gipimo cy'ubwenge IQ ni amanota yose akomoka ku bizamini bisanzwe cyangwa andi magerageza hagendeye gusuzuma ubwenge bw'abantu. Wonders Lists ivuga ko benshi muri bo bakorewe iri suzuma mu myaka yashize, gusa ngo kugeza amagingo aya nta bandi bantu barabarusha. Umuntu yitwa umunyabwenge iyo afite IQ ya 90 kuzamura. Muri iki kiganiro tugiye kugaruka ku bantu 10 bafatwa nk'abanyabwenge kurusha abandi ku isi. Harimo n'umugore umwe rukumbi. Niba utarakora subscribe yikande kugira ngo tujye tubana buri munsi mu bindi biganiro. Uwa mbere ni Terence Tao, afite IQ ya 230. Ni impano ye ya IQ itangaje ya 230. Terence Tao ni uza ku mwanya wa mbere kuri uru rutonde rw'abantu bafite ubwenge bwinshi ku isi. Ni umushinwa wavukiye muri Australia, akaba afite ubwenge gihugu bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ku myaka 8 gusa, Tao yatsindiye amanota 760 mu bizamini bihabwa abantu mbere yo kwinjira mu mashuri makuru. Ahabwa impamyabumenyi y'ikirenga muri Princeton afite imyaka 20, maze afite imyaka 24 abo mwarimu muto ugiye kwigisha muri kaminuza ya California. Yabonye ibihembo byinshi bitandukanye nk'igihembo cy'ubushakashatsi bw'ibumba cyo mwaka wa 2003, igihembo cy'urwibutso cya Butcher Memorial Prize mwaka wa 2000 n'igihembo cya Salem Prize mwaka wa 2000. Uwa kabiri ni Christopher Hirata, afite IQ ya 225. Christopher Hirata yari umuhanga kuva mu bwana bwe. Afite imyaka 13 gusa yabonye umudari wa zahabu mu mikino mpuzamahanga ya fiziki. Afite imyaka 16 yakoranye na NASA mu nshingano zayo zo kwigarurira umubumbe wa Mars. Afite imyaka 22 yabonye impamyabumenyi y'ikirenga muri kaminuza ya Princeton. Hirata ni umunyabwenge wemewe. Ni umunyamerika w'umuhanga mu by'ikirere n'inyenyeri. Kuri ubu yigisha astrophysics mu kigo cya AUSU gishinzwe isanzure n'ikirere na astroparticle physics. Uwa gatatu ni Kim Ung-yong, afite IQ ya 210. Hamwe na IQ yemejwe ya 210, engineer mu bwubatsi ukomoka muri Korea, Ung-yong ubwenge bwe budasanzwe bwagaragaye akiri muto. Afite amezi 6 gusa yashoboye kuvuga no kumva igikoreya n'izindi ndimi. Afite imyaka 3 gusa yashoboraga gusoma izindi ndimi nyinshi, harimo igikoreya, ikiyapani, ikidage n'icyongereza, kimwe no gusubiza ibibazo bigoye by'imibare. Yashyizwe mu gitabo cya Guinness World Records mu bantu bafite IQ iri hejuru. Uwa kane ni Dr. Evangelos Katsiouris, afite IQ 198. Dr. Evangelos Katsiouris yamenyekanyeho kugira amanota menshi mu bizamini byo gupima ubwenge. Ni umugiriki ukora akazi k'ubuganga bw'indwara zo mu mutwe. Yabonye impamyabumenyi ya filozofiya, ikoranabuhanga mu bushakashatsi mu by'ubuvuzi ndetse na psychopharmacology. Niwe washinze World Intelligence Network, umuryango mpuzamahanga w'imiryango ihuza abantu bafite IQ iri hejuru. Yashinze kandi umuryango GR, itsinda ry'abakorerabushake bashinzwe gutahura no gushyigikira abantu bafite impano mu Bugiriki. Uwa gatanu ni Christopher Michael Langan, afite IQ 195. Michael ni umuntu wigishije autodidact w'umunyamerika. Bivuga ko afite IQ iri hagati ya 195 na 210. Yavuzweho kuba umuntu ufite ubwenge kurusha abandi bantu bose muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Yatangiye kuvuga afite amezi 6 y'amavuko. Byongeye kandi yigishije gusoma afite imyaka 3 gusa. Michael yashyizeho inyigisho yerekana isano iri hagati y'ubwenge n'ukuri, yise Cognitive Theoretical Model of the Universe. Uwa gatandatu ni Rick Rosner, afite IQ 192. Wonderlist ivuga ko urebye Rick Rosner utanatekereza ko ari umwe mu bantu bafite ubwenge bwinshi ku isi. Afite imyitwarire n'imibereho idasanzwe, nkaho yamaze imyaka itari mike ari bonsa mu kabari. Uyu munsi ni umuproducer kuri televiziyo wamenyekanye cyane bw'ikiganiro yise Chips. Yaje no kubasha gushinga televiziyo ngendanwa akoresheje satellite afatanyije na Direct TV. Uwa karindwi ni Mislav Pedavec. Ni umwarimu w'imibare ukomoka muri Croatia, uza ku mwanya wa 7 ku rutonde rw'abantu 10 b'abahanga kurusha abandi ku isi. Yashinze umuryango Jena IQ Society, abereye n'umuyobozi uhuriyemo abantu ba mbere bafite ubwenge budasanzwe ku isi. Uwa munani ni Marlene von Savant, afite IQ 190.
mu mwaka w'1945 nibwo Guinness Book of World Records yemeje ko Von Savant afite IQ ya 190 nk'uko byemezwa n'urubuga rwe. MarleneVonSavant.com yemejwe nk'umugore wa mbere w'umuhanga ku isi inshuro 5 zikurikiranye, aho yagiye itsinda ibizamini bitandukanye bya IQ. Uyu kandi ni umwanditsi uzwi cyane wa Parade Magazine, afite page yise ASK Marlene. Abasomyi be boherezaho ibibazo bikomeye ku ngingo zitandukanye, bamubaza byose akabisubiza kandi neza. Uwa 9 ni Philippe Emeagwara. Ni injinieri wavukiye muri Nigeria, akaba umunyamibare, umuhanga wa mudasobwa n'umuhanga mu by'imiterere y'isi geologist. Ni umwe mu bantu babiri batsindiye igihembo cya Gordon Bell Prize cyo mu mwaka w'1989. Igihembo cyatanzwe na Institute of Electrical and Electronics Engineers kubera gukoresha imashini idasanzwe ihuza za mudasobwa mu kumenya imirimo ya petrol. Uwa 10 ni Garry Kasparov, afite IQ 190. Kasparov yatunguye isi ubwo yakinaga umukino wa chess na mudasobwa ishobora kubara imyanya miliyoni 5 mu masegonda mu mwaka wa 2003. Ni umwarimu mukuru Grandmaster w'umukino wa chess ukomoka mu Burusiya. Ku myaka 22 yabaye umukinnyi wa mbere ku isi ukiri muto muri uyu mukino, nyuma yo gutsinda uwari uwa mbere Anatol Karpov. Ngaba abandi 10 b'abahanga bapimwe za IQ zabo zigasangwa ziri hejuru y'izabandi kuri iyi si. Kanda subscribe, ukore comment, like na share kugira ngo tujye tubana buri munsi mu bindi biganiro byiza. Nge nitwa Charles Gahigana. Hasta la vista.